I pozdrav ljudi, sa vama je 07 još jedan tutorijalu. Pitanje je kako da napravite vašu web stranicu. Trebate otići na www.weebly.com i odmah će se tu izbaciti da se loginujete. Uglavnom ja se već loginuo, ne moram sad dugo da to tralalala. I kliknete login, ulogujete se, napravite akaunt, kao znate. Izbacit će vam nešto ovako, sad samo uđem. Uglavnom izbaci vam ovako. Ovako, evo ponovno. I napravite sajt, idete na sajt, evo ja sam nešto tu upravio, da vam pokažem. I imat ćete da izaberete temu onda. Ja sam izabrao onda na svakoj temi, svaka tema je skoro ista. Znači da izaberete ovdje da pišete šta hoćete. Sam pisao Ultrax 007, onda ovdje imate veliki tekst. Ovdje ovo dugme tu stavite ime i ovdje link, ja sam stavio kanala moj. Onda sam stavio ovaj titl kao. Onda ovo kontaktirajte kanal, tralala. Tu je ovo, znači kad dodate bit će vam ovako. Evo da vam pokažem. Vidite, tu ćete promijeniti i onda kad kliknete na ovo, čekajte ovako da ga, ajte na ciljaj. Dobro, email, vi tu ime stavite, tako isto email i tako isto ovdje poruku. I to bi onda bilo urađeno. Onda, šta je ovo? Znači, to su social ikone. To je ovo. Čim dodate, vidite, kad dodate, ovako bi to izgledalo. I kad kliknete onda ovo, znači imate da dodajete sve živo. I znači, dodate tu link, Facea, Twittera ili čega već hoćete. A šta je ovo glasanje? To vam je ovo ovdje i čim dodate imat ćete ovo da napravite kao kliknete napol i kretnju pol i onda samo ovdje pitanje bla 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 i onda ovdje kao odgovori ovo i kad dodate save auto page i ovoga dodano je i nakon glasa klikni vod i to je to. Onda kliknite page i kontakt. Onda znači ovdje će biti home, ja sam to promijenila početno, ovo sam na kontakt, a ovo možete vi dovoljno da dodajete šta hoćete i kako god hoćete. I evo, ja sam isto dodao, ovo vam je sve isto koji ovo je onaj kontakt, ovo je običan tekst i ovo je ona social ikon. Ako nešto niste razumeli, pitajte dole u komentar, ja ću vam odgovoriti, ali lajkujte, podelite na Facebook, Twitter, Gmail ili šta već, sve imate i pretplatite se na kanal. Također pogledajte kanal Skrileta, čiji snima skečevi svašta dobro. To bi bilo to, vidimo se. Također njegov idol je Jastrštajn koji isto snima skečevi, sve isto, samo što Jastrštajn ima puno subova i svašta još. I evo, za kraj da vam pokažem kako bi izgledalo to što ste napravili. Evo ga, kliknete na kanal, vođe na kanal ili što već hoćete, što ste stavili. Ovo i lupam skrile,
I onda mi izbaci koliko ima glasova. Vi glasajte za koga vi hoćete. I onda kontakt kako izgleda, sve isto popunite i dođe na mail poruka. To bi bilo to, znači subujte Skrileta, subujte Astrštana, lajkujte klipove Skrileta, lajkujte klipove Astrštana, šerujte Skrileta, šerujte Astrštana i to bi bilo to. I lajkujte mene, šerujte ovaj video, lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal i to je to. Pozdrav ljudi.